Tariki ya 12 Mata 2025 nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel. Turi ku munsi wo kuwa gatandatu, twinjiye mu makuru agezweho muri kino gitondo. Aho makuru tugiye kugarukaho, ndagaruka by'umwihariko ku bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Babakuragamo ingingo z'umubiri bakazirya. Ubukana bwa jenoside i Rusizi ku ivuko rya Sederi indaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Hanyuma kandi Ububiligi bwasabye imbabazi u Rwanda, bwanga kuvuga ijambo jenoside. Turaza kubigarukaho. Ahandi hirya no hino mu isi, ndakubwira ko perezida w'Ubushinwa yaburiye Amerika kwishobora kwisanga mu kato kubwo kuzamura imisoro. Ndaza kubigarukaho nabyo mu buryo burambuye. Nkwibutsa ko ushaka kudukurikirana kunyuze kuri Facebook, kuri X ndetse na YouTube, aho hose ushaka no kuduha ibitekerezo nta kibazo na gito kibaye. Hanyuma reka duhe hano mu Rwanda, by'umwihariko ku bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Babakuragamo ingingo z'umubiri bakazirya. Ubukana bwa jenoside i Rusizi ku ivuko rya Sederi niyo nkuru ngiye guheraho. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu yahoze ari komine Kimbogo, akari muri prefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu murenge wa Mururu mu karere ka Rusizi. Kuri ubu ngubu bavuga ko nyine kuba Kimbogo hari igicumbi cy'ishyaka rya Sederi ibyatumye jenoside igira ubukana bwinshi muri ako gace. Bagaragaza ko byageze aho abicanyi bayicaga abatutsi bakabakuramo ingingo z'impyiko. Rero nyine akaba ari ingingo z'umubiri zirimo impyiko, imitima ndetse yewe n'izindi bakazotsa bakazirya. Babitangaje rero kuwa 9 Mata 2025 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, ko w'inteko ahiciwe abatutsi benshi mu gihe cya jenoside. W'inteko yari imwe muri segiteri 9 zari zigize komine ya Kimbogo, ikaba kandi nimwe muri segiteri zari zituwe n'abatutsi benshi. Gasarabwe Jean Damascene warokotse ibitero byagabweho n'interahamwe ziganjemo insoresore zo mu ishyaka rya Sederi kuva tariki ya 9 Mata 1994. yavuze ko ku musozi wa w'inteko jenoside yagize ubukana buri hejuru. Yavuze ko kandi hari inzu bitaga Burende interahamwe zajyagamo zikajyanamo abagore n'abakobwa zikabasambanyirizamo. Perezida wa Ibuka mu karere ka Rusizi yitwa Muhirwa Innocent yavuze ko muri Gashyantare 1994 umunsi Bucyana Marite wari perezida wa Sederi yicwa abatutsi bo muri komine Kimbogo basenyewe. Rero nawe arimo. Mu kiganiro yagiranye na igihe.com, Muhirwa yavuze ko abatutsi insoresore za Sederi zasenyeye uwo munsi ari nabo rero bari ku rutonde. Bagambiki wari perefe ya Cyangugu yari yajyanye muri stade ya Rusizi yitwaga Kamarampaka. Akaba ari cyo nakubwira. Icyo gihe Liyetona Imanishimwe bari kumwe yasomye amazina yabo, hanyuma bajyanwa kuri bariyeri yo mu Gatandara baricwa. Hanyuma bamwe muri bo nyine bakurwamo impyiko ndetse yewe n'imitima ndetse n'imyijimwa. Interahamwe zirazotsa hanyuma zirabirya muri rusange. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuela yavuze ko umunsi Bucyana Marite yicirwa i Butare yigaga igihundwe. Yavuze ko rero yari mu banyeshuri
batotejwe bazira urupfu rwa Bucyana kandi nyine ntaho bahuriye narwo. Meya Sindayeba yavuze ko Sederi yahaye imyitozo ya gisirikare urubyiruko rwiyitaga impuzamugambi ndetse n'urundi rubyiruko rwiyitaga intagondwa, nyuma rero irubamo inshengezamatwara ry'urwango ryo kwica abatutsi, akaba ari cyo nakubwira. Nyuma wenda reka nkotinga ibyo meya yavuze ati Sederi urumva ko ari nka moteri ya jenoside, nibo bayicuze ariko ni nabo bakanguriye urubyiruko kujya gukora jenoside. Byumvikana ko rero aka karere ka Rusizi kagize ibyago bikomeye kuko ariko kavukiyemo moteri yateguye kanakangurira rero urubyiruko gukora jenoside. Mu karere ka Rusizi hamaze kuboneka imibiri irenga 25,000 y'abatutsi bishwe muri jenoside, akaba ari cyo nakubwira rero ahangaha mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Reka tuve i Rusizi ariko turacyari ku ngingo ya jenoside. Nkubwire ko Ububiligi bwasabye imbabazi u Rwanda bwanga kuvuga ijambo jenoside. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu n'ubumwe Dr Bizimana Jean Damascene yahishuye ko ubutegetsi bw'Ububiligi bwasabye imbabazi u Rwanda ku ruhare bwagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ariko bwanga kuvuga ibyakozwe ko ari jenoside. Yabihamije ko ari nayo mpamvu muri iki gihe Ububiligi bukomeje kwifatanya n'abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside kandi bukaba bukomeje kubangamira u Rwanda. Yabigarutseho kuri uyu wa gatanu tariki ya 11 Mata mwaka 2025 mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cyabereye ku rwibutso rwa jenoside rwa Nyanza akari mu karere ka Kicukiro, aho i Nyanza niwe hamwe n'abasirikare biciye abatutsi basaga 2,000 inyuma y'aho ingabo z'Ababiligi zari zibasize bari bazihungiye mu ishuri rya Eto Kicukiro, yahoze ari Eto Kicukiro, ubu ngubu ni IPRC Kigali. Dr Bizimana yagaragaje ko Ububiligi kuba bwaratereranye abatutsi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bari bahungiye muri Eto Kicukiro ari umugambi bwatangiye kera warugeze ku musozo. Yagize ati uruhare rw'amahanga tureke kubirebera mu 1994 gusa, ahubwo turebe nk'uruhererekane rwatangiye kera. Jenoside yaje ari igikorwa kibi irurangiza iba mu 1994 ariko byatangiye mbere, akaba ariko Dr Bizimana Jean Damascene yagendaga abigarukaho. Ahereye aha rero Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko ari igikorwa cyari cyarashimishije u Rwanda, aho tariki ya 7 Mata mwaka 2000 ubwo rero hibukarwa ku nshuro 6 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 aho Ububiligi bwari bwasabye imbabazi u Rwanda ku makosa bwakoze muri jenoside, akaba ari cyo nakubwira kuri iyi ngingo. Hanyuma wenda reka ndebe Dr Bizimana yunzemo agira ati icyo gihe twari twishimye tumara igihe tuzi ko ayo magambo yarimo kuri muri iyo minsi aho Ububiligi bwaburiye ingeso yo kwikoma u Rwanda. Nonge nsoma izi mbabazi za Geyi Verifodati nta hantu na hamwe yavuze ijambo jenoside. Wenda reka ndebe buryo yakomezaga agenda abisobanura. Dr Bizimana yashimangiye ko bishoboka ko nyine ariyo mpamvu igihugu cy'Ububiligi butazirikanye uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ingengabitekerezo, ari nayo mpamvu ukomeje gukorana rero n'abagihembera iyo ngengabitekerezo. Dr Bizimana yakomeje agaragaza ko amateka
yarenze ubukoloni bw'Ababiligi mu Rwanda, aho bigishije amacakubiri rero ashingiye ku moko yatumye u Rwanda rugera kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro haruhukiye imibiri y'Abatutsi barenga ibihumbi 100, barimo rero abarenga ibihumbi 3 biciwe ku musozi wa Nyanza muri jenoside yakorewe Abatutsi nyuma yo guteranwa n'ingabo z'Ababiligi zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MINUARI. Akaba ariko nakubwira rero hariya kuri Nyanza ya Kicukiro kuri ruriya rwibutso rwa jenoside, aho Dr Bizimana Jean Damascene yagendaga atangariza byinshi ku gihugu cy'Ububiligi. Reka tuve hano mu Rwanda dusimbukira ahandi hirya no hino mu isi, twerekeze mu gihugu cy'Ubushinwa. Perezida wa kino gihugu yaburiye Leta Zunze za Amerika ko ishobora kwisanga mu kato kubwo kuzamura imisoro. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping akaba rero yaburiye Leta Zunze za Amerika zikomeje kuzamura imisoro mu bicuruzwa bituruka mu bihugu bitandukanye, ndetse we no kubushyiraho amabwiriza yihariye avuga ko icyo gihugu gishobora rero kuzashiduka cyashizwe mu kato. Ibi Xi Jinping yabitangaje kuri wa 11 Mata 2025 ubwo yari yakiriye Minisitiri w'Intebe wa Espagne yitwa Pedro Sanchez, aho yagiriye uruzinduko rw'akazi mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubutegetsi bwa Donald Trump buherutse kongera imisoro ku bicuruzwa bituruka mu Bushinwa, ku buryo rero igiteranyo cy'imisoro yose cyari kigeze hafi ku 155% ku Ubushinwa bwohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa rero nabwo bwahise bwihimura, hanyuma nyine buzamura imisoro ku bicuruzwa rero bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ku 125.5%. Perezida Xi Jinping akaba rero yagiye agira ati ntawe ushobora gutsinda iyi ntambara yo kuzamura imisoro kandi guhangana n'isi ikivamo ni ugusigara mu kato. Xi Jinping yahamagariye Ubushinwa ndetse n'Uburayi guhuza imbaraga nyine bikanga agasuzuguro k'Amerika kugira ngo birinde inyungu zabyo, hanyuma ndetse nyine nawe guharanira iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga. Uyu mukuru w'igihugu kandi yashimangiye ko uko byagenda kose Ubushinwa buzakomeza guhagarara bwuma bukita ku bibazo byabwo. Perezida ati mu myaka irenga 70 ishize iterambere ry'Ubushinwa ryagiye rishyikirwa no kwigira ndetse no gukora cyane, tutishingikirije ku mpande z'abandi ndetse we tutisha mu gihe twenderejwe. Akaba ari perezida w'Ubushinwa rero wagendaga abigaruka avuga ko Amerika ishaka kwisanga mu kato muri rusange. Ni nanga nsoreje amakuru yaragezweho muri kino gitondo.